Oui, bonjour Jean-Marc, et vous, auditeurs fidèles de la langue d'aquí. Per enquei, choisissero le mot balès. L'adjectiu balès, balesa, corresponde au francès fort, costaud, et prempereu, per extension, le sens de savant, comme synonyme de saberu. Hercule, le héros grec, representa le parangon du balès. D'entre los esportius, los halterofiles són los mai baleses, mas los naiaires són sovint tallats com culturistes. En medicina, la garouille entre los baleses és sovint ferra. L'avem viscut recentament dins l'episode espinós de l'encantonament entre los partiaires e los detractors du professor marcellès Didier Raoult. Li haguec pereu baleses au joc dei txeques. Citarei Garry Kasparov e Anatoly Karpov, que se disputeron mantunes finales du campionat du monde di lo darrier quart du segle XX. A la revista